खुलुमजरी ISTV की पाउ मिंग ताबरी बसिंग बुताराम नौचरी अहनबद मरोइबा पाउ जुको वैली इशू की मतंगदा नागालैंड की चीफ मिनिस्टर ना मणिपुर सरकार यावरकनु हाइबसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वांगमदनी भारत सरकार ना भावोक ओइबगी मतम नत्रे हाइरि नागालैंड की चीफ मिनिस्टर ना मियाम की लुचिंग ओइना लेबियु जुको वैली की मतंगदा एक्टिविस्ट अमगुमना वांगांग दनबा MLA बिरेन महाकी फेसबुक पेज दा फोंदोरकली अमदे मालोमदगी मोइरांग अमदी मोइरांगदगी चुराचानपुर फावबा तांकक अनि थोकना फोरलेंड दा अथुबा मतमदा भारत सरकार ना लंबी सेमनबकी थबक पाइकतलगनी हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट टीए चाउबुना फोंदोखरे पाउ संदुरुंग पिजरी नागालैंड की चीफ मिनिस्टर TR जेलियांगना जुको वैली इशू की मतंगदा मणिपुर सरकार यावरकनु हाइबसी भारत संविधान पीरिबा चन पथापी वांगमदनी वाथोगसी कांग्रेस सरकार न थोअनबनी हाइना मणिपुर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस की प्रेसिडेंट MLA TS श्याम कुमार मदी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी M आसनी कुमार ना ISTV न्यूज का उन्नबा मदा फोंदोरकली कोई मणिपुर की टेरिटरी इंटीग्रिटी सी चिंद पोक्तंग लांगबा कोई demarcation फजन थिन तौदबा कोई एरिया से फजन कोई प्रोटेक्ट तौदबा के सो बस कोई बमने आई लव स्पेशली मणिपुर की लमदा किलोमीटर 35 संजल अगा लंबी सेम से ओवरनाइट सेम याब नते विल टेक लॉन्ग टाइम अद सुक सांगरब मतम से कोई गवर्नमेंट से कई तौगन लेगे हबसे यामना असोबो क्वेश्चन नमनी जुको वैली की मतंगदा सेंटर न खुद थिंगजिंदुना वारोइसिन अमा पुरकनबा मणिपुर सरकार न पुखतखिबा वाफम नागालैंड सरकार न यादबगा लोइनाना नागालैंड की चीफ मिनिस्टर TR जेलियांगना नागा फुरुप अनि की मनुंगी ओइबा यानदबा वाफमदा मणिपुर सरकार न खुद थिंगजिलकनु हाइना फोंदोखिबा वाफम की मतंगदा हेंगान केंद्र की MLA N बिरेना माकी फेसबुक पेज दा वाफम अदुबु रिएक्ट तौरकले MLA बिरेना नागालैंड की चीफ मिनिस्टर TR जेलियांग असे लुचिंगबा अमा ओइना लेबियु ngang bangang bayaba activist amanate Indian Constitution की मखादा चीफ मिनिस्टर ओरिबनी Constitution ना पीरी बा पनखै वांग मलान गनु आर्थयाव दबा मिंगोन द इंसिन गदबा वाहिना लांजद्रबा मियोय कया मांगहनगनी जुको वैली असी मणिपुर की तना थानबा याद्रबा सरुक अमने पाकिस्तान असी मुस्लिम सिंगी स्टेट अमने अफगानिस्तान सु मुस्लिम स्टेट ने अदुबु अफगानिस्तान असी पाकिस्तान की सरुक अमनी हाइबे यारोय नागालैंड के चीफ मिनिस्टर TR जेलियांग की कम्युनिटी असीमक नागालैंड की असेंग मियाम न मपुंग फान खंगदे असिगुंबा अर्थ याउदबा मई चाकदबा वाफम फोंदोक्तुना असेंग बा नागालैंड की मियाम न चाननबा चीफ मिनिस्टर न खोटनबनी अदुबु कावरोइदबदी मणिपुरी अमसुंग नागालैंड की असेंग नागा सिंग मरक्ता अमगा इकाई खुमनबगा लोइनाना नुंगसी चानना लेमिनै मसिमक मखाताना दुबक लेखिगनी तुंगदा असिगुंबा वाहि सिंग सिजनबिगनु अमरोमदा स्टेट गवर्नमेंट सु नागालैंड गा क्रॉस बॉर्डर इशू की मतंगदा युमलोन नरिबा असमना करमना थबक तौरी हाइबदु परातमसी हाइखि ओ स्टेट गवर्नमेंट दा सुमे हम सेंसिटिव वेब इशू सिदी थेंगहन बफते याम थुना सिगी पोसी जेलेंग न ngangiba tawriba pot mayam se masisi karamba forum dono dudi appropriate forum dudi government na khangani madu react tongningi ada mana naga hairaga di moi loi punjan ni ga ina adu si oridi pakistan ju muslim ga tani afghanistan ju muslim ga tani adu afghanistan ji muslim ta bani na khoi gi lamni na pakistan hairaga du kamai tongni naga iba word se politically karma matamda lakige haibisu jeleng na khangadabani haibin constitution gi makhada chief minister woribina constitution du kitang ngakna satpiu constitution da india gi constitution da state amagi wathok ta state amana khut thinjanba yadabani aduga akhoi gi mau gi naga gi praja simai naga hai praja ni ga hairpu du madu kitang kari haisra history लाइरिक सिमागी क्वालिफिकेशन सी दी यामंगनी अदु कुपन ने दब माले ना हाइजनिंग नाकालमरमदा CPI मणिपुर स्टेट काउंसिल के स्पोक्सपर्सन एन मंगिना जुको वैली असि मणिपुर की लमनी पार्टी असिना मणिपुर की ngमखै काइबे यारोय हाइना ngasi फावब लेपली नागालैंड की चीफ मिनिस्टर ना मणिपुर ना खुद थिंगजिन फम थोकते हाइरिबसी अरानबनी हाइखि हाना मिनिस्टर ओइरंबा सेनियर पॉलिटिशियन ओजोइना इशू असि की मतंगदा भारत सरकार ना भाबोक ओइबगी मतम नत्रे वारोइसिन पुरकनबा सेंटर मदि स्टेट अनि की अथॉरिटी सिंग यावना खन्नबा तंगाई फदे हाइखि होजे customary law na isininaw gi marakta sandaina ba lam gi porakani abese Manipur ki territorial boundary Senapati ki district ki manung dale ba Juko Valley ki manamda
customary law pusalaga sandaina by city ain yuang bada राजनीतिक कॉन्स्टिट्यूशनल पृथ्वी की चटनबी अमतद लेतब वाफमनी कस्टमरी असिना तोंगानबनी लंबी वाफमसिना तोंगानबनी ngasi सरकार पॉलिटिकल पार्टी खुदिमक चिंगतंगी लेरिब खुदिमक जाति की धर्म की तोगा एनजीओ खुदिमक अमतोइना चेतना लेमिनदना अथुब मतमदा माओगी असिगुंबा कांगबुना माओ काउंसिलना मणिपुर की बाउंड्री ngakna जुको कनंग चंगजलिबा असिगुंबा फिरेप असे चंगजलिबा खोंथांग असिदा मणिपुर स्टेट काउंसिल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ना अखोई मतम पुनमक सपोर्ट तौरी सियाम कुइरबा मतम सिदैदा अखोई नागालैंड अमसुंग मणिपुर की अनी की बाउंड्री की उनखनबा सिदैदा जॉइंट प्रॉपर जॉइंट सर्वे अमा तौहलगा नत्रगा भारत की होम मिनिस्ट्री ना मसिदा खुद थिंजनदना हुजिबावा अखोई स्टेट अनी की चयेतनबदा येंगदना ngasi फावदा भाबो ओइदना लेरिबसी ओंथोंना लाइबक थीबनी अखोई नागालैंड की चीफ मिनिस्टर ना जुकू की वाफम मणिपुर गवर्नमेंट ना लेप यारोय नागा मसेन की लो ना नागा की वाथोंनी नागा ngaktan लेपकदमरे हाइसे बारो की संविधान की मियेंगदा दुगासी की लागाउलंगी मियेंगदि अर्थ याउदबा ओंथोंना लाइबक थीबा वाफम हमने आइना लवे मणिपुर की एमपी थांगसो वाइतेना इशू से मतंगदा वारोइसिन पुरकनबा सरकार न होनबा चंगे स्टेट अनी की नत्रगा अतोप युमथंगनबा लेबाक सिंगगी मरक्ता लमगी जयतनबा थोकलिबासी कुपने यंगसिनबा चंगे मसिदा मा की माइकेदगी पांगबा याबा मतेंग पांगनी हाइकी मणिपुर की ngамखै नत्रगा मणिपुर की लम लोसिनबदा neighboring states sing amadi neighboring country amana interfere to bukanda Manipur na interfere to no high Shri Masidi they have no right to say such language in spite of that moina madu khangna Manipur ki lamni haiba khangna leredi madu moi changdabana phai madu contradiction avoid to nabani adana Manipur government na so नागरिक सिंह सिटिजन सिंह ना मादु करी हाइब्रा आदो मादु की मोहि की वॉइस मतुगिना मणिपुर स्टेट ना मादु फैमिली स्टैंड तो दरकार होई अमरमदा जुकोगी वाथोक असि मतंगदा नागालैंड के चीफ मिनिस्टर टीआर जेलेंग न फोंदोकिबा वाफम अदु डिप्लोमेटिक ओइदबा वांगांगी हाइना आमजू की प्रेसिडेंट ओइबदा नतना कंगलै पाक मैरा की चीफ एडिटर ओइरिबा वांखेमचा समजाइना ngasi ISTV न्यूज का अखनन उनबदा फोंदोखरै स्टेट अनी की इशू असिबु इमुंग मनुंग की ओइबा वाफमनी कस्टमरी प्रैक्टिस ना लोइसिनगनी हाइबसि लेबाक मचा ताबा वांगांग नते मणिपुर सरकार ना नोनजदुना लेबगी महत्ता यामना थुना चपचापा पाउकुम पीगदबनी हाइके नागालैंड की चीफ मिनिस्टर ना फोंथोरे वाफम सिरि याम लेबाक मचा तादबा याम पॉलिटिकली अखोगी राजनीति तौदबा मी अखोगी ता अदुमगी वांगांग ने ना लौये अखोगी मणिपुर गवर्नमेंट ना शासन रूल तौरेबा मणिपुर की इबोबिना सिमिसिबु लुसिंगबा गवर्नमेंट असिनाको मसी वाथोक्सी असे बरो सुमाना तुम तपथदना करते एक्सेल टेकल तौदो लेबसी याम लालेबो इकोनॉमिक ब्लॉकेट की मतंगदा मांगना मखा ताना फोंदोखिबदा नेशनल हाईवे से लेबाक असिगी लन्नी मसिदा अथिंग बपीबदा सेंटर न येंगदुना लेरोइदबनी आइन की ओइबा थबक चपचाना लौखतकदबनी हाइके मणिपुर ओइबि इशूसिंगदा अवनपोगी इशूसिंग असिदा अखोगी सेंट्रल गवर्नमेंट अखोगी मोवा लौदे अखोई याम नेरेक तौई अखोई मसे अथुम मसाने हैबकी ताक समने मदना अखोई स्टेट गवर्नमेंट असु हाइजेदर लेबगी महत्ता सबसाना मसे इकोनॉमिक ब्लॉकेज से लुसनबा होनबा फै मालोमदगी मोइरांग अमदी मोइरांगदगी चुराचांदपुर फाउबा तांकक अनि थोकना 4 लेनदा अथुबा मतमदा भारत सरकारना लंबी सेमनबगी थबक पाइखतलगलगनी हाइना नुमित तरेनी दिल्ली द चलुबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट टीएच चाउबनंगसी पार्टी सिगी नित्यापा चुथेक्ता लेबा ऑफिस ता पांगथोकबा पाउमिसिंगा उनबदा फोंदोखरै माना मखा तारादुना बीजेपी की डेलीगेट कांगबोदुना यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी गा उनबदा हाइरिबा लंबी असि सेमबगी प्रोग्राम द यावरे हाइबा खंगलखिबनी टीम अदुना जिरिबामदगी तिपाइमुक रोड असि नेशनल हाईवे की थाकता अपग्रेड तौनबा मदे लांगजिंग पेट्रोल पंपतगी नंबोल खोरी फाबा तारगा तिदिम रोड लांथोक्तुना हियांगथांग अमदि मणिपुर यूनिवर्सिटी तारबा मतुंगदा मोरे यौखिनबगे नेशनल हाईवे लंबी मरी समनगदबा रिंग रोड अमसु सेम्बिनबा तक्सलमखि हाइरि
Hauzik sembalo silaklaba Jiribam to Tupilgi tunnel kaya yauna railway line asida train lakloidaba numit singda truck sing chalhalagadi Impal Jiribam lambi si chatpada pungmari khakta oibana masisu thabak oina paikhanaba thorang tawre haina ministry maiketagi khanglakhi hairi Kongchat aduna tongan ba union minister singamadi party gi luchingba kayasu unaduna wari sanarki State asida lairiba tribal singi amade makoida thadhariba khudong chaba singasi mapung phana yahonabagi matangda August tha manungda jingi manung hanjinba mafam singda seminar pangthoknaba BJP Manipur Pradesh na thorang tawre haiki Tribal welfare oro amo oro scheme go thadaraga government Manipur na masi ho amatta paikhatana asuki matik backward oil lebese masi kamdong how to improve aduga hojik funding pattern si kala maina tawni develop to hongani Manipur government sina chum paisa laga tribal welfare chahi asuk kui balai bese goidre welfare aduna madugi marunda public tagi intellectual tagi kui party tagi su proposal to gaya ba peer seminar da tawraga madu yam kana gani moina su government of India na su tawning ba method ama planning commission hongi dana planning commission no niti na hongi ba adu maina how to develop the undeveloped area tribal area si tribal welfare area si kari de suri no to di ai bese masi seminar am phanto ko sa aina tongana mi man tongana haibi mota adu su remote area am ta changjal ga tawraga akang ngai mi am no khoi si pa me si tawre jahi ke asil pa ke thara ga haibi na ching basi nei na raga ma pattern si la kan Sauka thorangi thabakta thadaba senfam sing state KPWD na manghale haiduna department na sing mayokta haukiba hingnong yaidagi KCP poire meite gilup na kaukiba Manipur pumbage pung kunmari gi general strike nam hausa gi punsida chauna akaiba pikre general strike asina maram oiduna Manipur gi mapana madi Manipur gi district sing da chen ba makal khuding ki passenger gari sing lep na ke khairamban kaithel da general strike asi chauna mamita ke lambi da mi chatpagi changnem ke hauzik phawgi oina general strike manungda pamdaba thodok thokpagi paw leitre Nagaland ki Chief Minister T.R. Jaliang na Juko Valley ki matangda Manipur Sarkar yaurak tanaba wafam phongdorok pasi Chief Minister ama oina ngang bada thak nemali haina Sagolban Kendra ki MLA RK Imona phongdokre Sagolban Constituency Progressive Committee ki meeting makhada Local Development Association Kwakathel mayai lekaina sinduna pangthopa Kendra ki aphaba mairoi sing manapi bagi thoromda mahangna wafam asi phongdokibani Haurok Chambi Community Hall da pangthokiba thoromaduda Government Hindi Teacher Training College की थबक तगी पोथारबा प्रिंसिपल डॉक्टर टी कुंजकिशोर HRD की प्रिंसिपल एल कामख्यामदे अतैमियो क्यासु सरुयाके थौरमदुदा हंदक हाइदोखिबा क्लास 10 की परीक्षादा माय पागलकलब महिरोय हुंबद्रा गमरी क्लास 12 की महिरोय मरिफुदा मनापी दुना इकाई खुमनखे आरके मोना मखाताना फोंदोखिबदा जुको तंपाक अस्सी मणिपुर की लमनी मसी नागालैंड की चीफ मिनिस्टर ना खंगजिन बतंगाई फदे नागालैंड स्टेट ना सखंगदबा फुरुप अमगी मियोय ओरिबा जलियांग ना असिगुम वाफम फोंदोक लोइदबनी हाइके State leader एक कोमो वसीम लॉस्ट करना है इसी यहाँ पहले भी तो बात नहीं माइक्रो स्टेट leader से मसाले कोई बात मतलब कि मिस्टर की कोई बात मसाले की प्राइस है जेनरल प्राइस बहुत मणिपुर नावे All Manipur Working Journalist Union Amzu Amadi CJ Hospital and Research Center Anina Sinduna Palliative Care ki matangda Media Awareness Program ama Manipur Press Club da pangthokre haudokpagi thoromda Society asigi President su oiriba CJ Hospital ki Managing Director Dr. KH Palin Amzu ki President Wangkhemcha Samjai Society ki Secretary Dr. Jugindro Susargyake Dr. Jugindro na Malem gi oina chahi amada miyoi million yankairom siri masigi manungda chada tara mangadi khanghodana khudakta aduga chada marifu mangadi kanba ngamlaroi da balaina amadi tongan balaina kayana nabadagi kuina layeng laba matungda siri matam sangna naduna hospital dagi mayumda puthaduna leiriba sing asibo pukning wakal nungai handuna anaba sigi mathau taba sing mayumda doctor nurse amade volunteer sing yauna tha khudingi lemna yengsinbibagi thabak asibo palliative care hariba sini
Manipur dasu mioi lising tara henbadi palliative care ki mathau tari masigi damak chahi asigi April taraga tarukta palliative care society semduna ahanbagi pilot project thangmaiban kendra da paikhatpa hokre Zahi sigi November taraga mapal da national conference amasu mapan gi delegate sing saruk yaduna impal da pangthokani hari Amzugi President Wangkemcha Samjaina Palliative Care Society na paikhatliba thabak thoram sing thagat pa phungdok pagaloina na union gi maikei dagi su pangba yaba mateng pangani haike Society ki President Dr. K.H. Palina Palliative Care asi Manipur dasu mapung phana pangthokpada miyamna mapung phana awareness piba ngamlagani lemna anabagi seba tawgadawriba sida media gi su achauba thodang lei haike Desam gi akhanaba kangbo mana babu parada laiba Bengali High School gi phibam yengsinkhre school asida mahairoi chamaga sumna hom oja tara mangana mahairoi sing takpi tambiri nupa nupi punna tamba school asida toilet amakhak laibana khudong cha taba kaya maru mayoknari oja sing staff room da teachers day home gi semgat sagat pagi sinmi singna leisin bana oja sing gi staff room leitabagi awaba mayoknari Impal Mayol Makta da Labor School asida government na akan mamitiyang changpidrabadi hauzik laiba phibam asida gi henna phagat pangamgani thajade hari hauzik pawgi marthana tempragama A historical trajectory of games and sports in Manipur, a reading haiba asida Taruklak Suba Dr. Thingnam Kishan Memorial Lecturer Kumanlam Park Youth Hostel the Pangtokrai. Thomasida veteran journalist and Tombiras. R.K. Sanatombi College of Education ki Assistant Professor Dr. G. Saitabhama. Manipur University ki Physical Education ki Assistant Professor M. Chorjitsu Saryaki. Manipur College ki Principal Oiramba S. Lokeshorna. India da Sanakhotnaba ki Lamda Lamba Pananaba Laitraba Lamdam Asi Horukpadagi. Sanakhotnabaga Sagonaduna Laklaba Purup Amani. Lamdam Asigi Yelongegi Masana Singh. Mukna Thangta Sagol Kangjay na Chingba Yokhat na Bakhonaba Tangay Fade Haiki. People for animal na slow lorries ama lin kharo ama masung stock ama kankrai kakching wari daki ningthaujan prafulo kauba mioi amana open bill stock adu kakching gi eco park daki angang khara na pharam badagi lupa chani da leiraga people for animal da khusnar khibani Serau kaithel dagi yansenbam manitomba kauba amana mahaki yum manakta changlakpa kharo ama miyam na hatna bahona badagi kanduna PFA da pau piraklaba matung da kankhibani Amaromda Yaripo Khoirom Maningdagi Haubam Ibobi Kaubu Amana Slow Lorries Ama Khusnar Kibani Hari Nupi Singi Kaithel Sang Sabiu Night Shelter Mathau Tohulu Haina Dabi Tauraduna Ima Panthoi B Street Bander Unena ISBT Mamang the Wakat Mipam Chatakrai Union Gi Advisor Indranina Bus Terminus Asik Mayok Nabada Nupi Singi Kaithel Ama Sabina Ba Chief Minister Amade Atai Minister Singda Taksin Balai Mapam Asida Street Bander Chamangagi Matatalai Hauzik Zathariba Nungzumi Pam Asida Porpam Pambi Sing Asigi Wapam Putok Piduna Kanabiu English Singani Taraga Matoida Matamaduki Labor Minister na Sanga Biramba Night Shelter Matau Tohan Biu Haike Sinmi Singi Lekham Japam Mama I Matamdagi 2011 da Labor Minister Labor Department na Night Center Amasu Sabiki Sanga Bada Koi Sasu Saruya Zedugo Nasi de Duguma Night Center du Matau Taude Lanai Mioi Amana Dum Chalai Dum Lay Masimasu Manipur Sarkana Koi Assembly da Khana Naina Biduna Pakat Piduna Adugumala Diversity Kudong Jada Basili Ko November Tabasi Satabiu Haidana Sigma Dharana Pamjabani Artistic Training Cum Educational Research Center na Sahi Tangkai ki Phong Bache Phong Phauna che ngasi Lamyan Basanglenda release tawkrai Thomasida Center Sigi Vice President and Santa Padmasri Awardee El Nabagishore Mangal Rural Founder and Surjitsu Saryaki Tharungi Sarukama oina Mars Kungani Toy the Pangthokiba Sajibu Chairauba Saita Isaida Makok Matang Tarba Singda Mana Matum Singyan Thoki Sahi Sigi oina Council of Higher Secondary Education Manipur, Board of Secondary Education Manipur, Amadi, CBSC na Laukiba Class 10 Amadi Class 12 ki parikya da magwang na panglakpam Hairoi Singh, Pungning Thogat Pagithoram Amangasi Sagolban, Moirang Lerak, Nepra Menjorge, Young Social Service Union ki Office da Pangtokrai. Thoramatu da Imphal West ki DC Ningthozam Geoffrey, District Fishery Officer H. Birmani, Amadi, YSSU ki President and Iboyame na Marueba Mir Singh Oina Saryaki.
DC Ningthauzam Geoffreyna Mama Mapasingna Angangi Apamba Madi Haisingba Adu Kangdana Makoina Pamli Badu Pangana Honaba Pate Mairo Singna Parikaki Sam Sabada Hena Manung Hanjina Naina Bamasung Itokpada Mapung Pana Ibangam Nabahonarabadi Mikok Tonga Mahiroi Ama Oibangam Gani Fongdoke. Puncida successful like a high time interest you and I can't get high to come to my way. High market subject to Manapam to come to Pinaka, but you could channel about Karile, Karito Billet. Say the put the same time with the same part of the current with the same billet. I don't come to Pinaka. Counseling, yeah, sophisticated as I be. The entire expert council that Makana Dagasu. Basically, about more or less have a type of family using internet information. But Marcus and I will see if you're getting a system and ISTV Network na Senior Director Guild Manipur ga khusam naduna pangthok liba National amadi International gi thakta saru yaruraba short film amadi documentary film festival gi kungamari ni chanba numita filmmaker Oken Amakcham gi Theater Incarnate haiba film asi utkani miam na ISTV sangai channel da numidang gi pung 8 makai amadi pung 10 makai da uba phangkani program asi hayang ayuk pung mapal amadi nungtil pung anida haiba channel asimakta da repeat telecast oina Sanduk Chagani. Sagolban Tera Lokrapam Lekaida Laiba Nainasang Club na Sinduna Lekai Sida Laiba Class 10 Amadi 12 ki Parikyada Chada Mak Humfu Amadi Masing Matakta Panglakpa Mahiroi Singh Amadi Sports Person Singda Manamatum Piduna Puning Tawat Kray Nainasang Community Hall da Pangthokpa Mapalak Shuba Manamatum Yentokpa ki Thoram Aduda Manipur Sarkar ki Transport Department ki Deputy Director Ayekpam Chinglen Khomba RAMS ki Professor Ais Navachandra Health Services Manipur ki Hana Additional Director Oiramba Dr. T.H. Rabindra Amadi Atay Masak Naiba Miyo Singh Susaruyaki Loinana National Amadi International ki Mana Panglaba Lekai Sigi Sanaroi Singh Amadi Mahiroi Singh da Memento Amadi Sel gi Mana Pidune Kai Khumnaki Organizing Committee gi Convener Dr. Posangbam Khambana Mahima Singh Yaudana Hiram Amatada Chaukhotpa Purukpa Ngamloi Mama Mapa Singh na Macha Singbu Sena Piduna Human Resource Develop Tawba Tangai Fade Haike Medical Directorate ki Makhada Lairiba Dr. Singh RAMS amasung Janims ki Dr. Singh na Masa Masagi duty tawriba Hospital Singh Thadoklaga Lanai Hospital amadi Clinic Singh da Masagi Ahenba Sendan gidamak Thabak tawriba Dr. Singh na Chathariba Aranba Thawong asi Kudakta lep kadabani haina Desamna Khangalagli Sarkar gi Authority nasu Aranba tawba Dr. Singh gi mathakta chapchaba action lokat kadabani Miyambu Sendan Port oina khalliba Miyam gi mayokta leiba Dr. Singh mathakta Desam na chap chaba thabak lokhat na ba sem sare hari hauze paugi marakta na tembe break amamu Higher Secondary School da IED amatham lambadu Maoist Communist Party Manipur gi Red Guard singna chathaki bani haide Loop asigi Secretary Publicity and Propaganda Nonglen Maite gi Jerol amana CBSC gi wathok asigi matang da Loop asina kaidongai da komthok palaite School asina yamdrabada mahiroi lising amahen bagi punsi manghanki thawong asi Loop asina ngakpi bangamloi School amadi Loop anigi mukna ba sida laibak thibadagi karigumba mahiroi sholak pataragadi madugi daita Loop asina puba ngamloi hairi Amaromda CBSC Monitoring Cell Koba Loop asina CBSC gi mahiroi kaya exam thaba phangdaduna mangkhiba matamda warol ama fawba kangthoktana laikhiba maramna Loop asigi mathakta Maoistna athingba thamlagani CBSC gi matangda aroiba warep ama athuba matamda laukthokuna miyamda khangalagani hari hauji bijariba pawasi marak thatna jadumani dagi thabaki pawmuk lawisi Thabaki Pau Prizari. Anbada Indian Army ki Territorial Army Officer Khar Lawdori. Masagi Chahi Taragani Pantagani Prithoi Pau gi Manung Daliba graduate pass Tawrba Miu Singna Jun gi Tang Kuntra Pau gi Manung Dakas Tharap Yagani. Prakha Center na Silong do Oibagalona Lakliba ki Tang Anida Prakha Pangthokani Hari. Matanda BSF ki paramedical staff ki Tongan Tongan Pham Khar Lawdori. Masagi Sahi Taragani Pantagani Kuntra Pau gi Manung Daliba Miu Singna Lakliba Julai gi Tang Ani Pau gi Manungda Dakas Tharap Yagani Prakha Center na Impal do Oigani Mahigi Thak Mana apply Tawgudoriba Phamgi Makha Pongani Hari Matanga
ईस्टर्न जोनल ऑफिस कोलकाता की मखादा लेबा तोान डिविजनल ऑफिस सिंगदा LIC की अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर की अहांग फम खर की दरखास्त कौरी मसाई के चाही कुनमाथोइदगिन कुंथ्रा फावबगी मनुंगदा लेबा ग्रेजुएट ओइरबा कैंडिडेट सिंगना जुन कुंथ्रा फावबगी मनुंगदा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अरोइब निमित ओइगनी इम्फाल सेंटर ओइगदबा परीक्षासिगी निमितना लालिबा जुलाई की तांग 15 अमदी 15 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की असिस्टेंट पोस्ट समंगा मरी लौगदौरी मसा की सही 13 तक 19 फावबगी मनुंगदा लेबा ग्रेजुएट चाद यांखै फंगबा मियोसिंगना लालिबा जुलाई की तांग 3 फावबगी मनुंगदा ऑनलाइन दा रजिस्टर तोबा यागनी परीक्षा सेंटर इम्फाल दा ओइगनी हारी मथंगदा BSF की कांस्टेबल टेस्टमैन सात्रे मरिफु 13 लौगदौरी मसा की सही 19 तक 19 फावबगी मनुंगदा लेबा मैट्रिक पास तौरबा मियोसिंगना जुलाई की तांग 19 फावबगी मनुंगदा दरखास्त पिसलप यागनी परीक्षा सेंटर कसार दा ओइगनी हारी मथंगदा स्पोर्ट्स कोटा इंडियन नेवी की तोान थबक खर लौगदौरी सही 13 तक 19 फावबगी मनुंगदा लेबा यामद्रबदा क्लास 6 पास तौबा साना खोनबा हैबा मियोसिंगना जुलाई की तांग 13 फावबगी मनुंगदा दरखास्त थारक यागनी हारी मथक्ता पिजख्रिबा थबक की पाउसिंग असिगी हेना कुप मरुल की दमकता बाबूपुरादा लेबा जॉब सेंटर दगी खंबिबा यागनी थबक की पाउ पिजबा लुजरी इरमदम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पौरा बे इम्फाल ईस्ट सिंधुना खुंद्रापम अमदी लमलाई केंद्र की मनुंगदा CBSC न लौबा क्लास 10 परीक्षादा जादा 83 फंगबा महिरोय सिंह मना पीदुना पुंगनिंग थवटख्रै लाइनिंग थौ पुथीबा कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकिबा थोरमसिदा IGPS मंगलेमजाव ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट एन सेलुंग वाइटोन ग्राम पंचायत के प्रधान के कलाचांसु सरग्याखे हंदक सही के क्लास 10 परीक्षा अहनब पोजिशन लौरखिबी मेलोडी खोइरोम अमसुंग तरुक सुबा पोजिशन ताखिबा सादुकपम ज्ञानेंद्र सुमना पिखि बिष्णुपुर पुलिस कमांडो मसुंग 2/5 GR की अपुनबा कांगबो अमना थासिगे कुनगमंगा दा ngarianda थिबहुंबा की थबक जथबदा ZUF के सेकंड लेफ्टिनेंट अमा फारे हाइरे पुलिस की PRO की चेरोल अमना फगतलबा मियोय असिगी ममिंग लंचुंगलुंग कामई चही निफुगनी थोय अपोक पलै खिद्रबा कामई दुन ngariandagi मंगोंदगी हैंड ग्रेनेड अमा डिमांड लेटर अनि फंगले हाइरे अमरोमदा इम्फाल वेस्ट पुलिस कमांडोना KCP मंगाल कांगबू की मियोय मरी खुसु खुलाई अमदी अतै पोलम कयागा कोनना फारे हारे फारबा सिंह अदुदी युमनाम बुधी चही यांखैगा मंगा अपोक लैखिद्रबा मंगी पलेल लैमंगांग चिंगजिन मंगोंदगी चाइनीज हैंड ग्रेनेड अमा डिमांड लेटर अहोम मोइरांग थेम निंगोल सरोजिनी लैमा चही हुंफु कांगपोकपी IT रोड हिदंगमयुम प्रेमिला चही 19 मपुरोइबा लैखिद्रबा बिगे उडलौ अवांगलेका अमसुंग अरामबम सर्जन मैतै चही 19 अपोक लैखिद्रबा कुलमनी लै इंखोल चिंगमैरोंगदगिनी हौजिक सानबगी पाउ सानबगी पाउदा तरामरी सुबा गवर्नर्स ट्रॉफी जूनियर टेनिस चैंपियनशिप की चही तरागमरी मखागी नुपा मचागे सिंगल्स के टाइटल लुचिंग लुक्राम न लौख्रै मणिपुर टेनिस एसोसिएशन सिंधुना लंफेल पार्क के ऑफिसर्स क्लब टेनिस कॉम्प्लेक्स ता नुपी मचा टेनिस सानरोय तरेट याउना पुन सानरोय निफुगमरी न सरुक यातुन चथरिबा चही तरागनिथोय मदी चही तरागमरी मखागे नुपा मचा नुपी मचागे सिंगल्स के तरागमरी सुबा गवर्नर्स ट्रॉफी जूनियर चैंपियनशिप ngasi loisinkhrai loisinbagi thoramda manipur sarkar ke additional chief secretary onab kishore manipur tennis association ki president ti pamai amadi atai association ki thaupu basing susar gyakhe ngasi aroi benumita chahi taragamari makhagi nupa machagi sanaki ba match luching lukram na direct nakpambu game taruk mari taruk shino set ani shino da maithiba piduna tournament asiki title lokibani mai paglaba luching lukram da certificate amadi trophy kaloinana selgimana lupalising mari amadi runners up taraba direct nakpam da trophy kaloinana selgimana lupalising ani piki सही तरा मखागी नुपा मचागे टाइटल लौरिबा बिकी सगोल सेमदा ट्रॉफी कलोइना सेलगी मना लुपा लिसिंग अनि अमदी रनर्स अप ताराबा आस्वाजित सेंजमदा ट्रॉफी कलोइना सेलगी मना लुपा लिसिंग अमा पेके सही तरागनितोय मखागी नुपी मचागी विनर ओइरबा एन चार्मीदा ट्रॉफी कलोइना सेलगी मना लुपा लिसिंग अहुम अमदी रनर्स अप ताराबा वाई अगुदा ट्रॉफी कलोइना सेलगी मना लुपा लिसिंग अमगा चमगा पेके
नुपा मचा की विनर ओइरबा राहुल पामैदा ट्रॉफी का लोइनाना सेल की मना लुपा लिसिंग अहुम अमदे रनर्स अप तारबा भूषण हाउबमदा ट्रॉफी का लोइनाना लुपा लिसिंग अमगा चंगा पेखे थासी की तांग कुनगनिथोइदगी कुनगतरेट फाउबा न्यू दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम दा चथरिबा पीएनबी मेटलाइट Chazi Memorial All India Sub Junior Ranking Badminton Tournament ta Maisnam Mairabaluang na chahi taraga manga makhagi doubles ta winner chahi taragumdoi makhagi singles ta ahumsuba position takre Masama Faba Tinjang Kaijang the Bakunai Ama Ohenabagi Pandam da Apunba Fitness Center na Sinduna Sahi Kudingi Leptana Pangtoktuna Lakpa Transformation Challenge ki Manga Suba Edition Sahi Siga August Anidagi Horagani Haina Center Asigi Managing Director Yumnam Hamlet na Pongdokre Hiramasig matang da Paugi Mipam Ama Nagamapal Rims Road ta Laiba Center Asigi Conference Hall da Paugi Mipam Ama Pangtokre Mipam Maduda Hamlet na Makataraduna Sahi Asida Pangtokadaba Manga Suba Transformation Challenge Asida Mamang da Pangtokiba Edison Singdagi Ahongba Khara Thamle Nupa Madi Nupi ki Ahanba Position da Lupa Lak Ama Anishuba Position da Lupa Lising Yankay Ahum Suba Position da Lupa Lising Kuntra Mari Suba Position da Lupa Lising Tara Manga Suba Position da Lupa Lising Manga Physically Challenge ki Winner da Lupa Lising Tara Amade Sahi Nipu Matak ki Nupa Nupi ki Senior Citizen Kanglu ki Winner da Lupa Lising Tara Piragani Saruk Yaningba Singna Center Asigi Office Taki Form Lauraga Matang Tagi July Kuntra Phabgi Manung da Pisin Gadabani Screening na August Ani ki Ayupung Mapaldagi Nungtilpung Ama Phauba Center Asigi Office da Pangthokani Final Screening na November Ama da Pangthokpagaloina na Mega Event na November ki Tang Nipal ki Nungtilpung Ani Tabada Palace Compound da Laiba MFGC da Pangthokani Mega Event ki Mangoina na Nupa Amadi Nupi ki Finalist Tara su Lauthokani hari कोई ओवरवेट लॉस है तारे किलो में ताबदा किलो में गेन तो मतलब दा 1.5 मार्क ले रहे और फुल मार्क दी 50 नहीं अगर बॉडी फैट परसेंटेज दा 10 मार्क अमा अगर बीएमआई दा 10 मार्क अमा और बॉडी डिफिनेशन ओवरऑल फिजिक्स मस्कुलर डिफिनेशन बॉडी पोर्शन दा कोई 10 मार्क अमा विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन दा 10 मार्क अमा और इनर क्वेश्चन दा 10 मार्क अमा हाई बब टोटल मार्क दा 100 marks na khoi na competition na fight on na ko ba marks ni Manipur na medal taret phangduna mari suba senior national chess boxing championship men's and women's ki ahum suba position takre chess boxing organization of India na sinduna Kolkata Salt Lake ki Sai Indoor Stadium da chathari ba mari suba senior national men and women chess boxing championship ngasiloshin krai ngasi aroi banumit ki pangthok ki ba nupagi kg yankai da Suresh Maitei 58 kg da H Bhaskar 70 kg da Y Sanama Chamaitei 75 kg da S Dhanachandra goal lokre Nupi ki kg yankai mari da Manipur ki TH Johnny Max na silver Nupa ki 54 kg da O Inausu silver lokre Championship asida Andhra Pradesh na overall team champion Bengal na runners up amadi Manipur na gold mari silver ani bronze ama puna medal taret lauduna third position lokibani All Jiribam Sports Association na Sinduna Jiribam Kalimai Mandapta Kankutara na Sarugyatuna ngasidagi Taraga Nepal Suba and Padma Devi Memorial Men's Kang Tournament Jiribam SDC ki W Birjit na hudokre Thormasida All Jiribam Sports Association ki President M Brajakanta Tournament ke donor and Joychandra Amadi and Ras Bihari Su Sarugyaki ngasi ahobanumit ki sanakibada LEC team A Babupara Kankutna SAYC team B Sorok Ating B Kankutpu Panjal Tara Nepal Taret Captain Maithiba Pikre Directorate of Youth Affairs and Sports Kuman Lampak na Sinduna Chahi Taragamadi Amadi Chahi Taragataret Makagi Nupa Machagi Chahi Taragataret Makagi Nupi Machagi State Level Subato Mukherjee Football Tournament Thasigi Tang Kungamapangi July Mari Fauba Nupa Machagi Amadi July Taruktagi Tara Faubana Nupi Machagi Pangthok Lagani Tournament Asidagi winner Oiraba Team Singna Chahi Asigi September Amadi October da Delhi da Pangthokadoriba All India Tournament da Sarugyakani Hairi Amarumda tournament asida official oina conduct taunaba All Manipur Football Association na official tarag mathoi khankrai khalabasing adudi KSS Madhuchandra na match commissioner ni aduga lemhoriba official tarana referee oina tournament conduct tawgani Sports and Youth Development Association Saida Thawal Athokpam na Sinduna Thawal Athokpam Makalaikai Haikreng Makhong Grounda Team Kungataruk na group Nepal thokna khaidoktuna chathariba first Saida
Saida Trophy State Level Men's Open 9S Side Football Tournament ke ngasi sanaki ba ahanba match ta YDFA Angthana MIS Pasoi laktabadagi walk over lokre. Ani suba match ta KYC kainongna SBR Nongdambu goal amasinoda maitiba pikre. First Royal Cup Invitation Football Tournament ki ngasi sanaki ba ahanba match ta Musana A2Z pu goal mari ahumda ani suba match ta Takona All Black United pu goal taret anida maitiba pikre amadi ahum suba match ke sanaki bida FC Thongju Royal FC goal amamam chanaduna draw chatkre hauji loisilakpada ngasnong magi oiba ai ngasagi pau ICR Lampel Patiki Pangba Paugi Matungi Nangasigi, Quaitiki Sabagi Chang, degree Celsius kun Gataret Dasmik Ani, Quaitiki Ingba, degree Celsius kun Nuxitea wishing Manilgichang, Ayukta Chada Marbutra Nepal, Nungtildana Chada Humbudra Gataret, Nungjugi Chang, Niputaret Dasmik Mapan MMNi. Hauzeroy Bedamaroy Pau Amona. Juko Valley Sugi Matangda Nagaland Chief Minister na Manipur Sarkar Yaurakanu Haibasti Indian Constitution Giwang Madani Bharat Sarkar na Babok Oibagi Matam Natre Hari. Nagaland Chief Minister na Miyam Giluchingbo Oina Lebiu Juko Valley Matangda activist Amagumna Wangang Danaba MLA Piren na Mahaki Facebook page da Fongtorkli. Amadi Malom dagi Moirang amadi Moirang dagi Churachandpur Phawba Tangkak ani Thongna 4 lane da Athuba Matamda Bharat Sarkar na lambi sempagi thabak paikalagani haina BJP Manipur Pradesh ki President T Chaubuna Phongdokre. ISTV na pajaba pau matang sa lojere miyang tabili basing wa mukha na khumjani.